founder ng Beauty Derm ay Ray Anicochetan, ing bayong pamuntok ng Rotary Club of Balibago. Kaya katang sinipa ng oath-taking ceremony, king report ng Patricia Mamang. Formal neng sinumpa bilang bayong presidente ng Rotary Club of Balibago, i-Beauty Derm CEO Ray Anicochetan, king ganapa na induction ceremony inyang July 20, king Hilton Clark Sun Valley. Penimuna ng Rotary District 3790 Governor Danilo Philip Torres, ingamanwang oath-taking ceremony. Kaya beneng tan, ing kayang indang ipasita at reng anak adina Kent at Aubrey, king seremonyan tegunan dareng civic leader, kaluguran at personalidad, iba't king showbiz. Achuya Keti, ing celebrity ay Piolo Pascual. Achula naman reng personalidad kalupa ng Alma Concepcion, Josh Ford, Kakay Bautista, Kit Kat, Kim Son Tan, DJ Jaiho, Ervic Vihandre, Ann Feo, Pepita Cortiz, Thea Tomalia, Jojo Abellana at EJ Falcon. King kayang talumpati, dinikdik ng tan, ing ulaga ng inclusivity ating serbisyo. Sa totoo lang po parang nakaka-nervyos kasi parang sanay ako na maging presidente ng kumpanya, ng iba't ibang negosyo, pero ibang mundo itong pinasok ko ngayon. Yun. So medyo excited at medyo kinakabahan kasi iba yung audience natin eh. Usually mga sellers at mga celebrities ang kasama natin. Ayun naman ay mga kasama kong philanthropies ang makakasama natin ngayong araw na ito. Sana through Rotary din ay mas marami pa tayong buhay na mabago at matulungan and I'm so excited. Bilang meto nga negosyante at aktibong talasuporta dareng niyayaliwang advokasya kapag nasanang tan, ing pasiknangan lapa reng proyekto ning Rotary Club of Balibago, lalam ning temang Service Above Self. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.